Kanjani usukulesi simo? Okay, nje ngizoqala lana igama nginguThembe wakamkhize. Okusho ukuthi inkinga ngihlangabezane nayo kukhona ilento ipage ya Facebook ekuthiwa sifundisana umsebenzi everywhere. Okay, sijwayele ukungena ke kulama page sijwayele ukuthola umsebenzi. Okay, kusho ukuthi kuposta usisi owathi wakanongoma. Lo sisi uposta ufuna isisebenzi sosebenza ekhaya esokade uma wakhe uthi washawe stroke ufaka iPampers imali wathi 1.5. Okusho ukuthi kwasengena ke lo bhutiki lo wegemegeme wathi mnini post umusu right. Namthi umuntu siyamdinga ekhaya kufuneka umuntu ekhaya bese umtholile umuntu odinga umsebenzi angene inbox. Ayikena ngempela ke bese ngihamba ke inbox angifike ngichaze ayichaze ubhuti asho ukuthi kubo kunesitolo kufuneka umuntu ozodayisa icontainer imali u3.5 ezimali methu 3.5 so siyaqhathanisa u3.5 no 1500 3.5 imkhulu uyanela lama budgets ethu edingo zethu ngabona. Okay, bese ngiyamtshela ukuthi bhuti okay fine ngiyawucela umsebenzi ngoba ngihleli kodwa ngicela ungilinde anduba qale ngihole imali yengane bese ngithola imali ukuthi ngigibeleke ngihambe ngiye khona. Abesethi ubhuti okay ngaye laholwa igrant inhlako 10 nangampela ke ngaphinde ngamsayisha ukuthi umuntu abakamtholi yini wathi ayibebe ngamtholi ngoba umina kade sebekele mina ngoba umina engikhulume ekhaya. Ngambi singane ke kubo le ihlala khona ngase ngiyagibela mhla ka 14 kakulusibili ngigibela 14 July ntango 2021 linkuluma ngani. Bese ngiseThekwini ngimthetha ama taxi ngiyawathola i-taxi eThekwini yaphuma something to password noma ngu1 ishushuluzi imoto ishone khona bese ngifika eJozini ngimshayela ubhuti ngoba ethe ubhuti uzongithatha eJozini i-taxi eJozini ngicatha afika ngabo past 6 kanje ntambama abese su driver webathanda ngicela ukume nginihlisa la nihlale egarage ningabe uvanzi ngoba leJozini akukho safety nilinde abantu abazonhlangabeza ngempela hlike ngihlale bese ngamtshela ubhuti sengifikile eJozini athi ubhuti lo wesisi njengoba ume lapho egarage bheka enzansi lapho mobheka enzansi kune bhoti elibhalwe ubox ufike lapha ya ucela imoto ezemadonela awumfethu sengiyagibela futhi manje ingani uthe unizongilanda eJozini athi wesisi ungabusabuza into eningi isikhathi siyahamba imoto ziyaphela ayi ngime ngiqede ngibuza abantu abahlela abafethu kuthiwa ngofuna imoto kanje basebethi abantu balapha nayibo sisi ungahambi lapha njengoba ngekho ama street lights nje lapha inkunzi yabanjwa. Ngisizwe imoto elayisha upetrol egarage ngiqonde kona ngifike ngizibike kubhuti ubaba nje semdasha tekisi bhuti ngicela mabuya ngenzathi ngasebox ngicela ungithatha ufike ungibeke khona athi ubhuti lona uyapi bese ngiyamtshela ngofuna imoto ezemadonela abese ethi ubhuti lo wesisi imoto zasemadonela manje ngiyaqhatha ayisekho. Number 2 emadonela kahamba amatekisi ekhamba amavili. Kodwa ke uma kuthi imoto ayisekho ngizokuthatha ngifike ngikulalise ekhaya uvuke ngakusasa uyofuna lo uyakhona kusekhaya. Okay ke nangampela ke mengifika la imoto ngampela ngikhombisa na irank imoto ngampela ayisekho. Ngenhlanhla ke kakhona imoto eyayikade ingaphandle erank abesethu driver kusisamba uqale ubuze lapho ukuthi le moto ayikho emadonela ayifike ngibuze ayithi ubhuti sisi wazwa nenhlanhla njengoba ngime la ngabe ngidlulile ngiphuma ehleni bengihambisa amaNazaretha nami ngihlala khona emadonela ayibese ngiphinda kudriver ke ngibonge kudriver ngithatha isikhwama sami ngithathe ngigibele kulo driver lo bhuti lo thozongihlangabeza uthe angihlike eclinic emadonela ayikena ngempela ke ishushuluza imoto bangibuzeke ubhuti lo wemoto athi wesisi emadonela uyapi ngoba phela uyabonakala ukuthi uyafika bese ngiyamchazela ukuthi hayibo kanje athi lo bhuti wesisi emadonela khona umsebenzi ongaholela u3.5 asikho futhi isitolo emadonela esahola lo mali ubani lo muntu okutholela lo msebenzi bese shoka igama ukuthi bese ngisho-ke ngivele ngimvezele ku-Facebook la kade siqhumana khona nalo bhuti hayibo ngeke mfethu
ngeke ukuthi lo mjida kayena eyiphilisa ngemali ogunda amakhanda athi angatholela uyamazi umuntu bayazana ngoba usiwaye kade efunda naye ngeke ukuthi angathola umsebenzi lo muntu uphila ngayena ugunda amakhanda ukuze athole imali hayi kodwa ke sisi asisho ukuthi ungayi ngoba sifunde naye sakhula naye asimazeli ukugebengu kungenzeka ukuthi umsebenzi mhlawumbe ukutholele emndenini mhlawumbe kubangani bakhe hayi ke nangampela ke sami uma siqhamuka le clinic nangu nampela uma umbona ubhuti nje umfanyana nje hayi nokuthi ubhuti umfanyana nje bese hayi bobani wacishe walimazisa usisi lana kanje usisi abesethi hayi bro wami ngampela babizane ngeyibongo bayazana kahle hayi ngampela ukhona umsebenzi khona ublu wami kanje abesethi hayi ke gibelani ke ngizofika ngishiye ekhaya kusho ukuthi imoto yale bhuti idlula ngakubuka lo mfana afike nangampela shiye hayi sengene la uyampela futhi uma ungena kulomuzi ungena esangweni isango lakho nalikude uyabona ukuthi umuzi nje ngoba kunomjondolo mase kuba nendle umxhaso nendle ufolume sina sizongena kulendlu le angenisa kuyona kunendlu ilezi indle zimi ngathi zo L inekamelo ngaphandle inekamelo ngala bese singena la kulomnyango phakathi nendawo singena daningi bese singena ekamelweni okay mamkhezo ungixolele kuba ngibuka isikhathi ngizocela ukukulida ngembuzo so maningena la ngaphakathi khona umunye umuntu owanibona ngaphandle kwakho naye amukho wasibona ngoba kase ku late amukho nje manje ngifuna ukubuka la sekwenza lesehlakala sebhlungu kangaka sika 3 days nanokuphunyuka kwakho ungake siqale lapho uthini mase sibuza uzofikile ngaphakathi uma singena la ngaphakathi ibhuti afika ngishiya athi uyabuya okwami umqondo kuringe ukuthi mhlawumbe ngoba uyotshena abantu laba angilethe bona omebuya ibhuti ayilahle la afika akhumula ijacket mesebuya akhumula ijacket akhumula iskipa akhumula ibhlukwe akhumula iandasulo asale phuthunumu hayibo afika ahlale phezulu kombhede mehlala phezulu kombhede abese ngibamba like ukungihoda ithi ngibamba bese ngiyambuza ukuthi ibhuti kahle wona nomsebenzi lo ungizela wona na ayathi ngibamba kanje ngizwe ukuthi konke engihlabayo le ngemuva mengithi ngisingayisibamba lesandla asibalekise mengithi ngasibamba ngisifica ngithola ukuthi uphethe ummesi yilapho ngamcela khona ngathi mfowethu anginawo amandla okulwa nawe yenza noma into onothanda ukuyenza kodwa ngicela ungangibulali wathi ngani uzogolo thatha ummesi wajidela lapha ya hayi ngicela ukuthi ke zabuya ke wangenza wathatha iphento lihlunsula wangenza past 11 u12 u1 u2 u3 kaze wangidedela ngo past 4 ephezulu kwami ayike mekusango lwesithathu ngimcela ukuthi akangodukise ngoba umsebenzi awusekho aphinda adonse lo mmese wakhe athi uyangihlaba ngawo mase ngiyawubloka bengubloka ummese ubuyele kunini adonse induku kwespeaker khona induku espeaker ayebeke kuyona ispeaker athi uyangishaya bese ngiyaphinda ngiyayibamba bese ngiyamtshena ke ukuthi mfethu njengamanje ngicela ukukutshena ukuthi sikayitwe abantu abathathu la idlozi lami idlozi lakho kanjalo noNkulunkulu wami kodwa khona ezomlahla nangampela ke angisengicela ukuyochama ngikathi ngicela ukuyochama angathi ngichame ebhakedeni ngingathandi angathi angibhoshithe ebhakedeni ngingalokuzi siphume ke ngakathi siphuma ngithi ngiyabaleka etoilet abese ngishanga u2 feet la ngikinyela khona uhudilela ngale kwetoilet okay mama nje kancane bese usakhuluma nje ngizocela ukuthi sidlule nje kancane la uma ukuthi nawe lesisihloko usazi udlula kuso ngabe nawe usuke walutheka noma waba isisulu sama post nezikhangiso einkundleni zokuxhumana umbuzo lo sicela usithumelele ku 071 6136667 071 6136667 ngabe nawe usuke walutheka noma ke waba isisulu sama post nezikhangiso einkundleni zokuxhumana umbuzo loyo ongasithumelela wona njengamanje sixolise nje kancane mhlambe ngolimi olunye liye lasebenzeka mhlawumbe singawaqoshamisa amagama khona basadla ama breakfast ngalesi sikhathi ufuna ukuya endlini yangasese uthi yenzela khona la ngaphakathi ukheqa ngo2 feet
Angishala ngaphandle kathi sengiphuma ke toilet ingane ungadile mase ngise toilet. Uma ngithi ngiyaphuma ngithi ngishaya igqathi ngithi ngiyabaleka. Ila ngishaya khona ngo2 feet wangihudula la kunama toilet amathathu kulomuzi. Ile toilet ekade ngikulona, I toilet engena roof, angihudule angishaya la angithathe ayongifaka kule toilet engena roof. Kuleli toilet angibeka kulona kuyabonakala ukuthi toilet abasebenzela kulona ngoba lineyintambo. Linendawo eyisithi ngathi abantu balaliswa khona ngathi sokwenziwa ngoba indawo engathi idlaliwe ngathi ufika uhlale ngakulalise kanje wangibopha izandla wangibopha izinyawo wathi ngibopha umlomo lase ngiyamcela ngathi ngicela ngangibophi ngizophindela endlini. Okay ke athi mowenza ukusake ngizoyenza into engifuna ukuyenza kuwena. Hayi ke siphindele endlini mengifika endlini ayenze njani afika nginqephezulu kombhede bese ngipitshiza asathe lo mmesi abese ethi uyabose singoba usebenzisa inkani abese gokolozela amehlo ngommesi athi yabona amehlo akho sisebenza ngawa imali yethu akokolozela ibele athi amabele akho imali yethu bese sisika ingquza imali yethu. Ngicela sibambe nje kancane sisi usuphunyukeni manje bagcina uphunyukile. Okay ukuphunyuka kwami kwabalana ke ibhutiki ukuphunyuka kwami osheyo losithathu sibanga lokukhamba abese ngiphinde ngilaleke ngolosithathu ngihlahlakazanga zakwazi ukungilala ngoba ngangade ngimele bekusa ngolosini abesethi uzongidedela ke ngigodukeke useke ekseni amenyezo umuntu owumama ekseni ngolwathi thabani ngicela uvelela avele abuye sikhipha izinto zokugqoka ngitshela ukuthi nje bikhipha into zokugqoka mhlawumbe ngoba naku sekhapha mina. Abesethi sisi ngiyabuya ngizokhapha kodwa ngisawukhipha imali yokuthi ngikhambise ngasala wabuya wathi ufuna amafoni ami ngathi amafoni ami ngekwazi ukumnika ngamnika ayedwa ngangamnika le nokufaka zathi sikhuluma kuyona ngayo wahamba uthe mehamba kakhona into ethi ngisukuma ngitheme ngisukuma ngavela ngewindi mengisukuma khona ugogo osegcekeni upha izinkukhu Mbepha inkukhu ngamemeza ngoba ngangivele ngeke ngikuvaliwe gogo ngicela usondelela sathi salukwazi ngimina hayi bo intombazane ngisondele lapho ubufakwe yimina indapha endlini na ngathi gogo sondela ngifuna ukuxoxela usavele sashingile salukwazi sangena endlini ngise sashingile salukwazi kakhona umuntu ovula eminyango ukuthi amani ngase ngiyabaleka ngaphinda back ngitshe mhlambe uyisikila mkhuba lesi ngabe ngithi ngiyabheka amukho umuntu ongena ngaphakathi hayi ngiphume ngifike kule kamela engaphandle livuliwe ngiqonqoza aphuma ubhuti ngibuse ngiyamchazela ngithi ngisamchazela ubhuti lo ngivulelile abesethi sisi ungabusachaza thathi ikhwama zakho uhambe kodwa uhambe kanje ungayi ngaseklinik lohlike khona ayina ngempela ngiyibona indlela ayishoyo omunye ubhuti lona ubhuti lo uphuma kule kameleni ngaphandle ayike ngiphume ngithi ngisakhuluma nalo bhuti siqhamuke lesesali kwathi ethi singafuna ungivubulela sithi wentombazane usuqhekezile endlini kabani bani na ngithi wegogo mina ngigqekezanga ngivulele ubani abesethi usufuna ubani bani abuye wabulala ubani bani kanti bethe eksena abahambe wanqaba wathi uzobuya amgwaze intamba usufuna abulalele wena wathi sisi wathi ubhuti lo sisi ungabe usaphendula lutho njengamanje ngicela usathi indlela uhambe ngenkathi ngisahamba ngibaleke emgaqweni kungasho ukuthi angithathele indlela yathi ngithathe ngiqonde la athi angayikhona mengifika la kune container kunobaba ohleli la igcekeni nomuntu omama nomnikazi wesitolo ecuca amazambane ngiqonde kubona ngifike ngibuza izinto ezedlozini lapho angina mali angina sente abuze lo baba ukuthi mntanami ngoba phela wena uyabaleka uqhamuka phela ngoba futhi asikwazi bese ngiqala phansi udaba lakhe ngimchazele abesethi sisika awusaya ngandawo mina ngumnikazi wesikepe ngiphoyisa lesikepe sengizobiza izinsizwa sizomlanda lofana sizobuya naye iphila afonele izinsizwa zakhe qhamuka imoto ezimaveni zilayisha izinsizwa afika ayichazela kucaca ukuthi uyalanda ngoba basho ukuthi uhambeni uma kushona ingane hayi ke zambe le moto kusala imoto ezuthula econtainer zingadile store. Okay mangizofisa siye indabeni ezemidlalo then isikepe sakusiza ke kuze abopheke lo muntu sangisiza isikepe bhuti ngoba sabuya naye le kade khona emcimbini into eyinkinga sathi mesibuya naye sisathi sisamshaya waqhamuka ama-SAP kusho ithe kade bizwele kade kakumcimbi khona zabuya ngokusheshsha le muntu zama SAP seyiqonda la sezisho ukuthi ngeke nikwazi ukubulala umuntu ngoba sisize sabizo lo mfana uthe sakhuluma ama-SAP wabaleka wangena kuSkopeyana yena lesigebengu lesebemshayile kodwa
kwacaca ukuthi abasizumshaya ngizohamba nami amaphoyisa ngifike ngivula icala abangise kadokotela isigebengu bazosatha abasibophe sekadokotela bese siyaboshwa mina ngaphela bangithatha ngayi police station ngabuya bangisa kadokotela ngavula icase kanjalo ngangaziki ngafike ngalala police station kwavuka ngakusatha kathiwa ngizophinda kamfana ngihambe nendatheni. Okay, so wagcina eboshiwe kwasenjani hayi futhi ngeke ngoba ngithi njengithi 2021 angiphindange ngafonela imseshi wafuna kayikanye efuna ufakazi intathe sixoxa nomfana ngamnikezela ukufakazi wagcina lapho ngifonela ngo2021 2022 bathula 2023 bathula 2024 ngize ngithola ubhuti uthulelene akaka ngaze baze bangifonele bangenzele lutho kodwa uzwa kuthi uphuma uzowaphuma uzwa kuthi ungaphandle kodwa ngiyeza ukuthi ngaphandle sekuphuma kephi sekuphuma khona kuma comment aku YouTube kade enziwe ubhuti uthulelene yathola kathukho 732 leLokhozi FM unjalo ke bafowethu dadewethu zindaba lezi ethanda ukuthi zibe bucayi kakhulu zibe buhlungu kakhulu ngiyafisa ukuthola uvo lwakho nombono wakho uthi wena ngabe ucabangani lapha emakhaya ngalolu daba lika luzwakala namhlanje ekseni lapha emsakazweni Ukhozi. Ngiyafisa ukuthi ngithola umbono wakho novo lwakho ukuthi wena lapha emakhaya ngabe ucabangani ngalolu daba engingakusho nje ngiyumsizi umfana phansi kwaGumede eJozini usisilezi indawo akhuluma ngazo la kulolu daba zindawo lezi engizaziyo futhi ngumuntu wakhona eJozini kungithusa kakhulu ukuzwa ukuthi kunesigameko sithi asifane nalesi esenzeka lapha endaweni yangakithi koMadonela ko Welcome zindawo esikuzona futhi ezingomakhelwane kuyasithusa kakhulu ukuthi kwenzeke igameko ezimbi ngalendlela bafowethu ahlangana lapha ku comment izuvo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani ngalolu daba.